voina press meet kan ko khom chan cheu MNF Legal Board hian kan candidate hmeichhia-te AMC candidate kan hmeichhia-te zaom lo le moi lo tak taka social media an be chungchang ani a ke hi zo than sang I mar treasurer MNF Legal Board ami kan ni a ka sir berami hi Dr. Rin Zwali GS Women Welfare ani a kabulami hi Eva laldu omito chong MNF Legal Board member ani a kabulami hi Valal Shwai MNF Legal Board so na sir berami hi H Larempui secretary MNYF ami ani ni som pariat March sang ni som ni parukan Mizoram State Election Commission chuan India dan puile Mizoram Municipalities Act sang ni pasarin mo purna apek angin April ni som ni pakhat chu AMC in than hun tur atan apwang ta a danin asoi angin meiche seat enge mozat ba ka general seat thangin meiche candidate te kan nei tanwal meya mizo meiche ate mason na sataka MNF chuan kan ngaya heng meiche candidate te hi kan chuang le ani hetiang ani lain kan meiche candidate te social media kal tlanga moi lo tak taka beina alo chuak chi ni poi kan ti a meiche ate din mun ra be na kan ngai bok ani abig takin tun na ya hian AMC in thana lo om tura MNF candidate ward 4 kan candidate nula arlal nun thari nu nui rual leng chuan moi lo tak tak meicha mi patna rong kai le meicha te za omna ti borbang thei zonga beina atok na sa hle a hemi chungchang nge kan ngai thu tak le ani hetiang hi athleng le ani chuan MNF hian achul ang zelin legal MNF Legal Board chuan achul ang zelin ma kan la ang kan candidate meicha te hi eng tiklai point an thlavang hauh tur hian kan inpeih reng ani a tin mak kan ti le chu nu film industry a alotin na te po beina manra kan mang du zel hi kan ri ruput mang hi a cheta hi mak kan ti le ani a hetiang politics changkang lo tak hi simhal turin party worker tin te hi kan ngen tak mewani political party tin tele candidate zongzong ten an som tur model code of conduct sam ni som ni paruk chu state election commission Mizoram in aron sop chwaka tin hetianga bimal reng khor sak zongam in soichia thi model code of conduct sam ni som ni paruk pung ni si na hian a khap tlat ani model code of conduct a chuan heti hian in ziak king pui te le party shwai tu te mimal nun mi pui rong bol na lam ne na in kai noi ni si lo in soichiat na hetianga state election commission in kai shwai na chatak asiam chung po in mi chen khat te chuan kan du tho luata tun nai loka social media lama an king pui te mimal nun le an ni na dik lo takin mi pui te ru shwai koi tur zong in thalak le thu post an siam na sa le a hei hi poi kan ti tak zeta kum sam ni som ni paruka hetiang til ala thengi aza thak kan ti le ani tin in than ani awanga candidate meicha te zaom na le moina ti borbang zonga thu le thalak theder te hi India criminal law noya hian poi khoina ani a thiam lo chan phei chuan lung in tang le poisa choi theina ani ti hi mi pui te hian kan shiat kan du le ani kan ramin changkang lam kan pan mek emo kan ti laya in than apianga anung tol zong le anu fwal zonga kan in be chi ni chu India rama literacy rate sanna state ti atan hian amoi lo ni mei lowin kan ti lo top turani tin hei mei ba ka hian in thana mi mal lo chur chhuana chung ko in mu sit sak zong le indiriam na na man te zirna konga an thlen chin nui zat le mu sit zonga in be kan ching tuk te hi ave omin ariruna thak le ani Christian ram kan ni angin in thana kan king pui te kan be da ni tun aya changkang zok za zok om ze nei zok lo ni to se ti hi MNF Legal Board te chuan kan du thu sa mani Mizorama meiche shram shwai tu te ma an lo pen chuak zela hei hi a hlu kan tia ama ero chu tuna kan in be ang hi chuan meiche tan politics a telve hi thil chi bai taka kan chua me kani tuna kan in be dan mol mang tak le te hi meiche fel talen nei cha tak le khathiam tak te tan hian ron telve ngam na an ngai lo phang ti hi a lo om le ani tun nai in thana kan lo ma chon to zinga po model code of conduct bo chat awanga election commission of India thenga enroll ngaya an om chi ni apoi kan ti le a in thanna fel file thiang hlum tak kan nei theina turin sarkar lai mek ZPM party worker te hi mashwai tu tur le enton tlak ber ni turin zoram mi pui te hian kan putin kan be sei le ani
tin a to ber na tan ka mei che pui te na ka cha du chu AMC in than tura hian mei che candidate tam takan oma he kan mei chha te soisel na ram rong bol na kai noi ni lova a chi ni kan do tlana party tin te po kan chan rwal a chulin ka sia a kan mei che pui te thawang hawa thei top kan chua kan do le thi India khwale tui kan ni mai ba ka mizo nam kan ni na anga thil chul em ani a chu tiang tur chuan zo ram mi pui te ka ngen tak zit chewani kalome kana zo Kini party lam chuan kan la tilo ma se ZPM chuan an thelun mol to ma se chu chuan kan tiang hauh tu te nu ni chu chuan kan hauh tu te ron chungin a chu phot chuan kan submit ang an thang me kan nia boin ni kan press conference zer hian an mani chung anti le zen ani chuanin kan hauh tu te thungai chang chungin bozu ni don MCC chung sang le lo sai na da to lo kun da dina ni mari ni na pan lo sang ani le state election commission a yan sai che lo ka lo mi ne ko ko ti hei hi chu kan hauh tu te na chu la tiang zelin a chu phot chuan kan thelu na kan hauh tu te thu kan ngai chang zelam Hilin on saya suka kata kan la dona kanan ti dona kan hauh tu tin ti vik re ngoka kan hauh tu te ni chuan MNF Legal Board te a thu to pa ni lawa tu na chuan warning inpeih na anga ni press conference kan nei hi mo ma se theng le ni chuan warning inpeih phothi ngai china ka pu a top theng ama se top theng na chu chuan na chu lang chuan ma kan la ang ko in tam press conference kan kauta chan chu press conference atang hian i chu ka soita lang khan mi patni pathum hi en tha kan ne press conference zer hian an lo ti le ni chuan to bra thleng kan hauh tu te thu kan ti te chan pok kan hauh tu te thum musa tho ani amar chu po langa kal kan ni wangin kan chu chuan thu boy the ro tu mani social media ni na hi to ko ma ni fit ni ko ni ani na ka chon ma ani state la la na pa ni lo ko ma ko ni se social media ni yang kun tu ni ko ni ma kan zo ma MNF ni chuan yang ni Congress ni ya BJP ni ya party lang ko lo ta sa kan an mai chiat pri ti chu mai ve su ti mo ani ngem na ni ang mani party so ma nei te renge tu hemi press conference hi kan party mi ta na awareness ani ngal top kan rem pilo shim ke mani hian mo cho na chu lo cha party bi ni pon party chunga kan in shin ze lang he hi chu kan do tak zet tak in mei cha kan ni na angin politics thila ni lo tin anam run chunga po hian chung khom na nga te po le MNYF ang big nga te po thala ya hian social media ethics te kan ji tir na salut to Ata chu in beidan pa nga yo oma ma se mei cha ni apia nga mi pat mei cha na kan ti chu kan fanu te pon la tel du theya kan unau nu te a victim bi kan la ni thei vek kan future politics kan khel da ni ke ni chuan thak kan duwa hei wang hian press conference poi ko kan ni a legal person angin han soi tai lang i court kan then pui reng hian criminal complaint ani theya lungin tan na rei tak lungin tan na sum le pai po tam tak choi theina ani wangin mishing a chaber kan du chin lo wangin voinia po kan mishing pui te chunga press conference ko ma sa photi kan ni ma se an til zel ani chuan to khan kan thena